Yeah, this love is too much. Utatala nana. Yebo, yes. Welcome to Gazankulu Entertainment. It's your boy Swash, and we're gonna come here an interesting video. Yeah, Dr. Dunisani Baloyi mcepcepu. Topic here, Dr. Dunisani Baloyi mcepcepu bahlasela President mayengani. Yindlela yofana le. Khalanga ihlasela Khalanga. Okay? Yes, let's go and see. Vatsala leswi landzelaka Dunisani Baloyi mcepcepu va ku yindlu yi sasekile mara album a yi endli swona. Ma vona yi le ku chingeni la buti la hi to hlangana ti-comments nyana timbirhi tinharhu. Baba Jesu i ri Gagashi i hefemula hi tiphayiphi sweswi i lava ku bayiza Johani va vula yona ku ri Gagashi i hefemula hi tiphayiphi hala vese hi leyi doctor la yi lava ku bayizela Murhanga phanda. Ako eve i buti Theo Dzobo the Gupta aku fanele ku nga vuli n'wina leswi Khalanga n'wina mi yimbelela engaku mi lu mangiwa. Yes, hey va xiyisele xi va vele ku thevukeleni ivi i xitsala xi vuya kambe xi tsala ku va jamuka loyi hi ndlela yo fanala. So loko mi langutisa lana ivi xin'wana xi ku i va ri brafani xi ku i Khalanga ya njhani ya leyi lero Khalanga se le kusukeleni ka Khalanga Dunisani Baloyi sukela Murhanga phanda ene loko yo swi vona swilo leswi ta n'wi bifa a thamuka Nox Mlambu yi ku he Dunisani mi hlahla ndlela wa nandi ivi hi ya mahlweni rhulana yindlu yi nghena kwihi we wo yimbelela engaku i munhu loko a ri ku thwaseni va chingera ni se xi le ku delela ivi Trifina Khosa yi ku hi leto tshembe n'wina Khalanga lavan'wana swi va tsandzile. Hi lo tshemba n'wina Khalanga lavan'wana swi va tsandzile swilo leswi. Ivi Magdanela ku album yo voyame ku fana na ntangu liya ya n'wina Khalanga. Ya ha va ri ku xi divuleni xi delela Murhanga phanda xi yisa ivi se va xi sungula ku xi delela. Tsako holela ku we i yimbelela mihlahlandlela kambe i tlula na hi paparhulani ya nghomo yin'we ya hi ta vhe hi swi tshika kwalano ku kombisa swona laha ku xiyisa lexi va xi hlasela President mayengani a ni tivi ku hi ndleni loko yi ze yi hlaseriwa so a hi keneni kambe ni ya mi komba ku yi hlasele kambe again Dr. Mcepfu la ivi yi ku yena u heleriwile yi kombisa ku cukumeta album ya President mayengani in the trash bin, in the garbage bin. Ivi hi hlayanyana timbirhi tinharhu laha hi tsala ku va ri Fantonder de Munyayi byelani makwenu a tshika i yini swa vabunyubunyu yalala. Ivi yi hlamula lani yi ku xigalana na muhori a na ha tivi ku se i la ta hlamuselani misona. Ivi laha li nhlamulo Sithole a ku n'wina mi tshama mi ri na xo xi vula ka lero i nga ri tshama yi ri ku bifeteleni ka vanhu lava. Ivi hulela laha a ku i cinile munhu lero hi bari tshikani ku cina yi nga ri mo hlahlamula ku fana na paparhulani va kombisa na picture ya kona lahaya ivi lexi yisa hi ku thayi loko xi cina. Ivi Mamba a ku a ni mi xavelela to tigigi ta lowo xavisa nkulungwana i va hleka laha so hi ta yi tsema kokwalano
loko munhu langutisana ti-comments leti vula leswaku ri loyiwani i yevula i destroy Ben Mayengani laha. So loko va kha va hlamusela laniwa va ri u yevula president Ben Mayengani a karhi a xavelela tigigi ka Gagashi ku ri a ta kota ku rhambiwa ni president Ben Mayengani a yi organize the-events ko va sweswiya swa le Giant Stadium and it comes once in a lifetime. It comes once a lembeni. So Gagashi tshama kha endla titala tigigi, so va ri xi xavelela ku ya xi ya rhambiwa le ka tigigi leyi xi kota ku va xi ndla yini. So i nga ri some sort of like xiyima na Gagashi. Okay, mina a ni nga no tala a ni ta hlamusela leswaku ri Dr. Dunisani Baloyi yi destroy president Ben Mayengani, Khalanga yi destroy Khalanga. A hi tivi ku nyimpi ya ko yi sukusela kwihi, mara hey, I don't know, mara here is going on, something is going on. And loko yi swi vona president la yi ta n'wi hlongola tikweni misele ta ya tshama a Zimbabwe na Mr. Gagashi Sibanda. Okay, no well, sharp.